ke meretaro metsotso morago reno ya lesome le bongwe mme fa yeme jana sepanako se kutlaneng ke sone seno sa ga Dr. Transformer November my father ai ke rata iqetela Yeah. ai wa bona iqetela man ai iqetela yetsa ntho My father. ai fihla the last minute ba se ka nna jealous nna ke bona bosile ke ba mona jealous ya ba monate next ya ba monate next le ke le tla ba right ai good my love bom ke sharp miss ka bona kana ke male ke sharp Ke handle ntate mokutu wena. no it's a must to ke be right it's a must to ke be right Yes. it's a must no ke sharp slick ke Why is it a must? no ba le ke lona fela ba wa riang ka bophelo ba ka ma bane ne ke le live ngwe ba ngi interview ba ntse ba mpotsa wa novi wa ro sharp na kiri what's ma last bone le mo mamedi wa motho FM a ke tsebe Bloemfontein e jwang hona le this lady wa sing a lady this guy ona bitwa sis Maria Oh, come o mo on. Yes. o ka Ona tjho hlorisa moahisane so content ya ine hlorisa. ya boloi Ya boloi. but ba ne ba understand hore it's a content Yeah. ba be ba mo invite ona Yes, invite una invite wa dibakeng. di bakeng o mo pela na invite di bakeng tse ngata ne because ba tshwana ba understand hore ke content ne and then ke na le manga ba ne ke re ke mo hopola ke ba lebetse re na le di content creator but now when you come to Bloemfontein when only a content creator people they don't understand when only muruti how especially only flexible only character flexible jole ka yaka you o ka khona ho ba a content creator ka baka la hore personality ya ka nna ya ndumella I get the sense personality ya ka nna ya ndumella hore I can be a content creator now ntwane ya rwala the underwear le o kinya dintho tsena tsa bomme di tsebe it's just a content e ke pusha Okay. and again le pono ka yona again le pono go content ena la bona ke etsa ya le ke Frida ke na le pono le plan e golo ampe ka yona but it's just that ha ke tsebe why batho ba sa gone go differentiate when motho etsa content le and ke understand hore a ke ba lebeletse hore ke moruti Yeah, so ba lebele abana hana hore Wena o le ntate moruti you can do that. jala ka mmadi mabe henna ba ka botsa dipotso tseno baruti ba bona e seng honna because nna le baruti ba bona re tshwane nna ke na le character e flexible that's why ke kalamang di bike that is why ke and di klapung moletsa khutso wa re I'm an prophet novi that is na a ke tshwane le baruti ba bantle ebile nna tlhola ke re if ute motho a tshwantseng a tsekiswe hore a nketse moruti ke ntate modimo kore ke yana motho a tshwantse le motsekise selekeo because nna personal last but nna boruti next sa bo batho with all my heart ke bua pela ntate modimo le pela manyoloi next sa batho boruti ka pela ka ke pholoseditswa ntate moruti selengile ntate moruti selengile ba re ke tsama ke lo qala kereke ke ne ke hane because kana go tsene ntse ke nyetse bile rena le mathata le my ex wife sa mle ngwanaka ke be ke blela ntate moruti ke ntate moruti nna ke tlo qala kereke because ke sharp ka vibe because bile ntse ke na le mathata haka so I will never do that le hore ke qala kereke ntate moruti selengile ba re hona ka tsa seleng a ba re tsama qala kereke phase 6 o ile a re mekhukhu ha re phase 6 a re mekhukhu a ba re hona ha kereke se qadile nna ke tlatla ke tlonka over ke be ke qadile kereke e se o bane nna ke batla kereke wa tsa nna ne ke batla o no le ntate ka hara kereke e ya rongweng ke ntate moruti wa hae it's just that ha kereke sa qadi ene modimo a betsa unclisetsa crowd because ke plus first weekend ke qala kereke ke ntse open air matsa sa mabedi wa ba le batho ba 7 ba ne ba tlile ka tloetsa open air matsa tsa mabedi hape beking e hlahlamang wa ba le batho ba 66 ba ne ba tlile ba qala ngotla kereke ba phulisa because ne ke entse open air ke re restaurant wa tla batho ba 66 itsa qetile beking ya boraro ya bo 4
ke ha tente ya masole tsena tse brown tsa di-two-pole tsene di sebediswa gale ke a itletse ke a ke lata ntate moruti seleng ke re ke fitlhela ke mo jwetsa ke re ntate moruti ke re ke qadile batho ba se ba le teng ke kopa o tle ke re ke nyao a ba re ho nna ndoda o za o bona o phuma njani o na tsho jalo ho nna ntate moruti seleng ke ra re tla bona o tswa jwang ya ba ke ba moruti ke ba forced hore ke moruti ka tla Bible school o ntate moruti state nna mpotse ne ke batla ba eng taxi owner taxi owner but ntate modimo o e bone ntho ene dutse di maka a sebedisa ntate moruti seleng because le today ke nne modimo ntlotsitse ke le rapela batho ba sa se mo tsamaya ke rapela batho ba kulang ke rapela ene ka montsho mang nka be ke le Jonas ho ntse ntate moruti seleng la sa mphushitsa pitsong ya ntate modimo because Jonas una rungwe Niniva maru ipona le Tarashish e le ntho satana e etsang ka batho ba bangata hore o re isa kae Tarashish so ntho ke batla o tla o yona ke hore nna character ya ka one serious note le nna self ke na le o putsa ka mara wa ke tshwanela re ke be moruti because ke na le a flexible character ke mojitha ke ntate ke man of God ke a friend ke a friend that is why mameli ke yona ntho enga itshoma want to summarize na something powerful ka mo doctor iba le hlolo rona hore motho itseng tsela eo batho ba ikutlwang teng ka wena ha se tsela eo modimo a ikutlwang teng ka wena yo ka go jetsa ya o qetela and wa bona ntho ke etsang ya le ke re Freda botsa seleke Facebook ka ile ba hekua ba inga ba ba i-block ba i-cancel botsa seleke mal di family di ne di thusala jwang show ya ka ne rata jwang family show ya ka ya le ke Freda ine ratwe ene ntho e ntse fela ba criticize gore batho ba sa understand because problem ya batho ba batla ntho people anything e ba sa itsebeng ba ke sa gore batho le ba ishebelle ba lwana le yona mme mo maobane o ke live Facebookong jwala ka ke le live yona jwana mme mong wa kena mono wa o re ke moruti wa lehlanya ke na kelelo okay be ke ya ntho page ya hae ke mo fumana mo yena jaifang ena jaifang le ngwana hae a tenne moso brown o faile moso a teng ene jwale a nonne jwale ke ya mo jwetse ke re mama ko shebile Facebookong o so ke describe sa wa leng so mare ke mo gwara ha qetile wa khutla o kwatile wa rwa kana mono o re ho nna wena moruti wa nna mono ne ke baker dikuku mono ha o bone ke le faile jwalo ke re bona he mama ke re bona nna wa bona ke buile ka ntho e ke bonang mara excited beng hore ene etswa ke bono le faile mara ha ke tsebe hore bo faile bono ke ba eng wena ko ena a tsebang hore ke ba ono baker dikuku ke re now wa bona ntho e etsang o etsa the same thing you don't ask me that moruti no remember why are you doing one so that you arabe unlike ibe o sontso ng criticize on lwantsha because you don't know the reason jwale ka nna ke sa tsebe the reason why o le fail ke qala utlwa ka wena ha o nhlalosetse ke re wa bona re etsa jwalo most of us we are criticizing and re lwantsha ntho re sa understanding and ha ona motho a reng let me understand tlo ke mo botse ke tsebo understand so nna mamedi wa ka ratang ke na le plan e kgolo ka tsela makatsang ka taba le ke Frida yona ntho ntse ke etsa ke na le plan e kgolo e ngwe e hlotseng because number 1 ke a qetela ha hona motho ya sober a kankang image ya ba lahlela ka rasiretse se jwalo for nothing qetile yo no one ya sober ya kankang ntho jwalo abaila seriti sa ya ba se lahlela ka rasiretse jwalo ha holo motho ya ileng hore batho ba kulang ha batla ho yena ba fola batho ba cancer ba fola cancer e tsamaeng ta moruti motho e leng hore o bitsa setjhaba a se fedijo now the image you cannot just o inke o bo ilahlela seretseng but haba ntho e ke etseng yonka ntho ene ke ilahlela image ya ka ke lahlela it is because of the vision e ke nang yona but it's just that because batho ba understand and ka bo madimabe ha ona batho ba re re botse
And a vision that is not only going to benefit you, Ntate Moruti, because how we yetse hore e benefit wena. Ha se yaka. Ha se ya hao. Ha e tlo ba molemong wa hao. What means a whole my game? Ha se vision e tlo benefita wena kapa e tlo sebeletsang wena, but ke vision e tlo yemisa manyalo. That is why ke sebetsana ka manyalo. That is why ke sebetsana. Sele ka re tse show. Nterea ntho ke kae? Phase 7 Ntate Moruti. Ba tendile. Bo sepiso ba santse ba lebisi. Mamedi re phase 7. O tlwane? Ho tloa hosane. O tloa hosane re phase 7. Ka 5 o'clock grounding e pela crèche ya Smart Kids. Ke nana ke crèche kholo ka phase 7 e ba itse. Pela taxi rank. Ha ba kena taxi rank ya phase 7. Ntate Moruti hona le grichi mo re ka pela grichi yo fela. Ba tla bona tente kholo e tshweu. Yeah, Mamedi o sane dija fatshe phase 7. Dija fatshe phase 7 Mamedi ka ratang. O kena ka entrance ya di taxi. Mo di taxi di amante ka re ke taxi rank ya phase 7. O feta straight fa lo tla bo so bona creatures le ke buang ka yona. Then o tla bo so bona tente ya rona e sentse e ema ho sane o tla ho sane o fihlela ka moqebelo dija fatshe ka 5:30 months bua. Amen. Batho ba ntse ba tlo fola ba lokolowe batho ba thole mesebetsi ditšhelete di lokologa. Yeah, ke tswa ntho ke kae phomolong modimo ile lokolla batho ka tsela tshosang to next end le tsatsing le batho ba phomolong ba ntse ba tla kerekeng modimo lokollotse batho ka tsela makatsang wa tseba ke ne ke jotsa bosile ke re nna ke specialize ka dintho tse tharo ya pele ntho ke specializang ka yona le hoja ke shiftile hanyane ho yona ka mora hore ho thiba ruti bo ka mora dintho tsa bo scandal tsa bo bushuri le bo mane bo ma ke be ke shifta hanyane but ntho ke specializang ka yona how ke o ntsha batho bofutsaneng ka lentswe la Ntate Modimo. Ya mo mamedi nna mamedi nka se ufi oli fela nka se ufi letswai di ka tswa ntse tsena di sebetsa as the spiritual weapon ho lwana le di spirit but not to atlisa batho. Next ke a di rekisa. I will repeat again. Ke na le di oli, ke na le metsi, ke na le di vaseline, ke na le tsona ka fela ke na le di candle. Mara ke a tseba dintho tse ke di spiritual weapon. Ya pele yo Ntate Modimo mpitsitseng yona e ke specializang ka yona ke taba ya giving bohlokwa ba ho nehela re le bana ba Ntate Modimo. Ke rutile ka because monehelo ke ona ntsha batho bofutsaneng and mamamedi ke bone bophelong baka monehelo o ntsha nna last born bofutsaneng Ntate Modimo ba tsa mo e re rantshwana because se sebeleditse wena hona le ntho e tlhwalang ke jwetsa batho last bono yaka ke re there was a time when Ntate Modimo a kileng a hloka Modimo a qeta o create motho a qeta o etsa Adam le Eva wa hopola Satan o ina utsi Adam le Eva a monka ha ba tla ba lea ho chapter 3 verse number 8 mo babele re ke ba ilo ipata that was the time when Ntate Modimo a neng a loser batho le hlakoreng la batho ke hlola ke re ha ke explain ntho ne ke re o bona on the side la batho Modimo o ile a futsaneya because there was a time mo Modimo ana le batho but Modimo a ba hloka ke tsa sense Modimo bile le batho but neng hana go ntse tsamaetsa jong a ba hloka because ba se ba tsamaeng. Number 2 ba se ba le mmusong wa Satan because Satan ona sa ba utswitsa bo Kaini le bo Abele ha ba tswalwa ba tswalletswe ba se ba le mmusong wane wa ye mobe because jwale ba se ba tswalwa kingdomong yeo ntatae a leng Adam le Eva ba se ba le ka ho yona. Now shabanga Ntate Modimo yetsa eng Ntate Modimo na peace spirit Ntate Modimo re mohlane ke batla ho khotlisetsa batho ho nna ha ke a etsa batho ba bang mara ke khotlisitse batho hore ke be le batho hape ke le ka tshwanela re ke be le monehelo ke o etsang ke le Ntate Modimo o ile ngwanketsa hore ke be le batho ke Ntate Modimo hore Modimo a be le batho hape back wa tswa bo yentseng Ntate Modimo yentseng Bible e re John chapter 3 verse 16 o ratile lefatshe hakalo ho a ileng a fana ka mora wa hae I know Modimo o nehetse a sacrifice ka mora hore runa bo November le bo man
re gotlele re be bana ba ntate modimo re bara le baradi ba ntate modimo ka baka la monehelo o yentsweng mamedi a ke tsebeleng kuka ya pele ntho modimo nna a mphileng yona e ke rutang batho e ka reng ha ke ka o ruta mamedi ka o lata bofutsaneng ka kgatha le hore ke ba tswaro nka o lata ho bona ke bona ke specialize ka giving ke ruta batho ka monehelo e tsa ke ne ke tloele hanyane ya bobedi ntho ke specialize ka yona ke deliverance ho lokolla batho ba tlangweng ke baloi mamedi ke batho bona motho ya tlangweng ke moloi that is why baloi ba tla ho jetsa barare batho ba ikerekeng ya November because November ntho ngwe le ngwe re yentseng dilemo bophilong ba motho November nka 2 minutes o ilokolla and mama that is the gift eo batho ba bangata ba senang yona that gift ya deliverance mamedi wa ka rata ha se batho ba bangata ba nang le yona because le Jesu haifa batho ka fela maro ifile only 12 disciples now ya boraro ntho ke specialize ka yona ke healing mamedi wa ka rata so ke batla hore ho mo mamedi wa Motho FM wa bona jole healing yona hona ntho e nhlantsa jole ka yona because ha hona ntho e nhlano lo fatsa jole ka o bona motho ya kula mane a fola ene batho a mo shebile so ntho e ke batla ho tla yona mamedi wa ka rata ke hore re Satan ona le a way silekele mo mamedi wa Motho FM ya hore tima monyetla wa hore re thusale ke re ke rata hore motho ana le hempe tshweu a tle ka pele a batla ha qetile be ke nka le bitsa mankinpe kokipen be ke enzo be ke botsa batho before ke etsa ntho ke re motho no tine ba tlambe ba re hotiking batla motho batla re ba ro tine hempe white batla be ke nka kokipen eno ke fitla ke etsa dot enzo ha qetile be ke botsa batho re le bona mo o tla utla batho ka fela ba se ba re bona dot enzo ke be ke re when Satan ba tla o lumeletsa batho o gona o ba bontsha dot enzo yo aba time monyetla o bona hempe e white boy Peter let's bona hi doc let's bona go jetse spirit o bona ko rata with all my ko rata ka pela ka fela na ke builesha I love you so much my last born ya ka ke rata ka pela ka fela ba tlo go jetse spirit if nka o atumela hantle ke tlo thola hore una le black dots una le a witness nyana e itse una le a dots sele ke una le dots ke na le dots le ga motolo una le dots mo ha o rampeta ke ba rata ka pela ka fela ba na le dots now Satan ha ba tla o tima batho monyetla ba bangata ba tshwereng dintho tse re di hlokang o yetsa re focus di dots tse tsa bona mo mamedi wa ka rata o yetsa re yetsa jwang re focus di dots and ka bo madima mamedi ha hona motho yo tlo mo fumanang asna a black dots ha unless eba o ha eba ba tla motho ya senang sepha ya senang bofokodi ya le bitleng ba teng he bana o tla ba thola mabitleng kwa le ho ja bona ba swele ba ntse bana le tsona diphatseng so but what I'm trying to say mamedi ntwe re sapang re le batho matsatsing a e yetsang re hlolehe ho thusala re hlolehe ho fumana batho ba ka re thusang gore re focus di dots ke tlo kwala ka tsatsi le leng ha ntse ke futsanehile ke rata ho ibua everyday ntwena wena la sbona le bosele ke batho ba ke when ke futsanehile ke dula Freedom Square ndate modimo a bampha motho yo motho a tlo mo sebedisang bophelo ba ka to change my life a bampha the late PV now ha ke the late PV o kopa ke lo mo binela ditenteng tsa hae ke bine but the late PV ha bua every time ha bua bosiu ha rera o transforma pelo ya ka le kelelo ya ka le bophelo ba ka every day ha ke ne ke mo mametse a bua so ke a utlwa re mar this person ha ntsa bua o change bophelo ba ka qala ho bat so much attached ho yena ka tsatsi le leng fela re ya driver re ya crusading ya hae ndati yona the late PV re tsileng re ya drive ndati mo ya close ndati yona ya close to the pastor abaro hona e unotsi ba re caravan ntsa ntate mama PV hona le di DVD tsena tsa di tsa batho ba holo wa re bona a re unotsi ba re ka DVD hona le di DVD tsa di ntho tseno tsa batho ba holo ka romaka tlo go jetse la
Okay. mamedi ke kopa ke leng kutlwe Okay. o bona momamedi one of the thing e tla o thusa momamedi e tla thusang batho mamedi ntho tsa ka se bangata di bangata jwale ke a tshoga jwale di bangata ke hlola ke re kelello ya motho ina le mahlakore a ithu ina emole mo motho na le a positive side and a negative side. We all know gore motho mo na le a positive side and a negative side. Now the problem gore who dominate le hlakore le fe if you dominate le hlakore le negative nthongwe lengwe e positive ha o itlisa motho ya negative ina negative momamedi doesn't matter e positive but ba ka ishapela matso tjena but ba ishapela matso batho when motho negative e tla ho yena ntho yena o tlo change ntho e be negative motho ya positive nthongwe lengwe negative o gona go change e positive. That is why Joseph when bana ba bo ba tshwile ntata ya qeta ho shwa ba le negative ba tshwile re Joseph o tlo ba treat hampi because Jacob o shile Joseph ra bobi bo le ne leng re retse bona modimo bo fetotse molemo ka mantso man turn negative Joseph o e tenne to be positive mo mamelo ka retang now tlo go jwetsa mamedi ke be ke kwala now here's the thing ntate na ha qeta o bua jwang ka ba negative ka etsa ntho batho ba yetsang ya ho lebala hore beside moruti hona le motho beside presentera ena edutseng mona hona le motho beside seneke ya buang radio hona le motho ka ba negative ka re no a tsohle itse busung bona itse ha rera ke tsohle ke motho ka tsohle ke motho ke feel gore how can we le moruti ka ba le di DVD tse jwalo ina re ha ke driver ke khutla ntate modimo ba mpotsa gore ha e ka ba ona le tsona o tsha o tshola eng ho tsona ke ya pele ya bobedi nthweni yeo e leng di DVD ha o yetse na wena because wa yetsa ka tlong ona le mosadi ya kare e ke na le mosadi ha re wa yetsa so what is the ke ntho wrong mo o ja tha motho ka ntho yetsa a re ona le mosadi le ntho tsene tse DVD tseo wa di yetsa ka tlong ya hao so wa tlo ja tha motho ka ntho yetsa because ke nyetse and ke nnete ke nyetse ke a di etsa dintho tseo now yetsa se mamedi be ko tlwella ke tsamaya in life if modimo a sa o thuse hore nthongwe le ngwe negative kelello ya e o thuse o e change hore be positive you are going to lose ha o le mo mamedi wa Motho FM because ka bo madimapi dintho tse ding di tla ka sebopeo ka re sa irateng hona le dintho tse moilemo ka package e sa irateng hona le dintho tse sa tleng ka package o e expectileng e tla ka package eng e ka reng ha o e sheba ka mohlo you can be very negative for that thing but kanti ntho e molemo ka tsele makatsa so that is why ke batla hore ba mamedi ba Motho FM a re thuteng hore re be le matla ho dima dikelelo tsa rona so that o kgone ho control kelelo ha hore kelelo ska da hana so hana laula kelelo ya hore ska na hana so because if I will I will not control di makelelo a mamedi e tla o hula nyama benkelelo mamedi wa ka rata netpetile ke itse ke fuwe di gift tse tharo ho lokolla batho ho etsa ho fodisa ho hlonolofatsa batho engwe ke sa buang ke o prophet mo mamedi wa ka ratang but a se dintho tse ke buang haholo ka tsona but mo mamedi ho tsane o kala taxi face 3 kapa face 7 o bo re fela ya kere ke ya Dr November transformer skala la bana transformer mamedi skala la ile bala hle skala ile bala kala taxi face 3 kapa face 7 o bo re ya kere ke ya Dr November transformer and then ke o seng ka 11 o'clock o seng ha ke tlo bona batho mamedi ska ba le bala tla ka 150 ya registration taxi rona di kalamelwa mona pela KFC taxi renke mamedi ka koloi driver ka re khoswe tla bona kere ke rona ka lefting god bless you le tla thola di number ka tsatsi le leng bye le batlang nna ke na le office nna ke la office mo bobo are you good thank you office ya ka face 6 shapa mafetu ma le tla gre shapa tumzana
shapo bla wa ka ma he bona sa he bona Blakey ke a tseba o le mthakanyana sa no bona o jwa Jana wa sa tigere ke no jana e fa khedi se dira ga papo no o so rera fa khedi o e rera kae ke re kenya God's House of Prime Minister ai wena o eng o moruti mo ke preacher o preacher o ai be ya ntate tebe glory wa tla ke check wena to ne platform ke 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 o e tlise o tle sha thank you guys, thank you so much ke tla le bona ka hosane ka tsatsing lena okay ka Facebook oh it's okay it's okay mwah bye di ka di comment okay se ke di emetse Lebogang, I thank you so much, Novi. Say, dear, I'm watching. Yeah, guys, I get a lot of like that.